re na le 2 years yaanong re ntse re kopa gore ga e le gore ke sengwe ga e le gore go na le bothata ka transformer ka gore la re ga lena material a rona re ithekele ba gana gape ga re ithekele ga ke itse yaanong gore yaanong ga ba gana gore re ithekele ba re shebe kae. In Makgetla View, approximately we are having 500 households. I'm not talking about people, I'm talking about households. Approximately 500. Ke jone bothata ba rona bo. Gompieno re tlile mo go bone re kopa gore yaanong ka gore la gana gore re ithekele transformer re kopa le ireng botoka re tswafa ka dikarabo tse di siameng. Go ka gale ke motse o montšha motse o mo tlase ga bo Makgetla. Re na le bothata ka gore bona mo Eskomo yana re le community ya Makgetla. Eskomo re feitse gantsi Eskomo o tliatla ka go rona ka kwatla gore kopa gore re leke gore rona re tlatseng difomo ra tlatsa difomo ba tla go di collecta difomo tseo ga ise re krei ka ra ba gore difomo tsa rona di heletse kae tsa bane go te ba connectile illegal yaanong gompieno ha re tlile jana re tla re setse lekwalo le ne re le kwadile maloba lekwalo leo due date ya lone le di 12 tsa la bone re tswang go yone re kopa Eskomo gore a re thuse ka go change transformer ya etsenyang ka kwa gale e nyenyane ha ile nyane yana it last 2 days yela ba etsa go I replace. Issue ya motlakase, it's a very painful one. It's a very painful one. We have been sent from pillar to post. Ka issue ya motlakase. Eskom comes today immediately after they leave the pole. Motlakase o ba sala morago sala o tsamaile. We wonder what is the problem. So all that we are calling for is a long-lasting solution. Now the last time motlakase o tsamaile 4 days back. Eskomo re mo kopile Makgetlo go itlhelana gore yana re group gompieno re tle mo go ene. Puo tsa di buang ha maitato a gagwe ga ra utlwi. Ha re utlwe gore o batla gore ra reng. Re tlile ha mo Eskomo gompieno re enough is enough. Re kopa ba ye gore tsenyetsa transformer e siameng kwa ga e le gore ga bana size ya motsole ba leke bogolo go di dabola mo dipaleng ke ra gore ke yona ba ga itse rena le bana rena le masia ka kwa rena le bagodi ka kwa ba tsa di injection ba tsenya di injection mo di fridging bana ba study ke na kwa di exam bana ba bala ka mahihi. We wrote a letter as per their request to say ba re kwale lekwalo as a community re ba bolelle gore re tlhoka go ka iriwang. We wrote that letter. To our dismay, the very same Eskom never responded to that letter, never said anything to anyone. That is why we bona re lefa today. There's a senior manager in the form of Ntate Tumane is here. He engaged with us this morning after coming here in numbers. He said to us, he's quoting a whole lot of things that we don't have interest on. O re bolela ka dilo tsa dikhoto and all those other things. Re ga re itse gore re lebe kae merely South Africans re citizen ya South Africa re treatiwa ha kitse ja kaeng go ra re enough is enough Eskom wa emelle a ye gore direla ja ka tlamela metsi e mengwe e mabapi le rona ka ra iponela gore Eskom a se gore a pallwa ke gore ga a batle mathata rona ke motlakase ko Makgetla ha go lekana ke na le creche ko Makgetla ra sokola re tshwantse re apele bana re tshwantse re go reka digase re bona gore bana ba thoba ja re hetsa matsatsi ka nna beke re sena motlakase. All that we are saying as citizens of this country, as Baagi ba Makgetla, we are requesting to be assisted ka motlakase like all the other communities. He's going in and out of the office now. O fetsa go tswa no wa ro batla di references tse re di sendang from time to time, but there's nothing that is coming out of this whole exercise. But as Baagi ba Makgetla, we're not going to tire. We will also approach institutions say they will assist us because this is not the alpha and omega. We will also explore other avenues, including taking to the streets because it seems that's the language that is understood by Eskom. So se ke mathata mo go rona le go mariga bana ba sitwa e tlhele re sa itse gore tota re ba direng re reka di gase ya ka re tshidile ene le tsone kana di safe di gase tseo ya no re la thata ka motlakase gore re thusiwe ke Eskom ka motlakase o tlogela go nna ntse o tla o tswa o tsamaya o tswa o tsamaya ene re tota re bona ba sa re direle sentle o kgonne go boela mo go rona re Tumane
jaaka ntse a re solofeditse yana gore wa founa mo ofising morago ga sello se se tona se sa rona sa motlakase le gore ba ye gore tšhentšhela yone transformer yaka e phela ithunyana ba re ntse a re ra a re ba tsere leeto ba technician ba ile ko Lichtenburg ba ile go sheba e ka reng e feta e ntse e re sokodisa yaanong ke nagana gore mahoko a gago go fitlha ga jaana o nkopile nna gore o tla keepa communication le nna gore ke kgone ke boele ko morahing ke ba bolelle gore go diragala mme ditiro tse tsotlhe tsa transformer tshwantse di diragale gompieno ka puo ya gage re a leboga gago go itlha ga jaana. It will not be in the interest of anyone really for Eskom not to respond in the favor of the residents. But we will do what other residents of this country are doing. We'll take to the streets, coupled with other avenues that are provided by the institutions of the state. Jaaka bua gore gompieno ana ba Lichtenburg re o re hile gompieno jana afternoon ka dinako tsele tsa bo 5 kwa ga re sa ba bone o tla ba mfounela gore re itse gore ka moso motshegare re tla be re bona transformer e tla go tsengwa gore ka mantšwa mang ke 24 hours fela re bona gore tsetse mosola go heta matsatsi a o tlha hitileng ale ha ne re tlhola re tla ha ka kagišo hela re pheka dikoloi sentle gompieno re phakaregile ke gone re krang dikarabo tse dintseng jana tota matsapa a rona ra lebogela le ba botlhe ba ba re supportileng re tswetse maungo kganya gompieno moraga lobaka.